Eurobasket 2013, Ivo Danel, ambasador Evropskega prvenstva 2013 in svetovni prvak leta 1970. Dobrodošli. Ibrahim Kutluay from Turkey, winner of the 2001 Eurobasket silver medal with the Turkish team. Ibrahim Kutluay, dobitnik srebrne medalje Evropskega prvenstva v košarki pred 11 leti. Good evening, Mr. Kutluay. Peter Vilfan, še en ambasador Evropskega prvenstva 2013, svetovni prvak iz Manile, bil je tudi prvi kapetan slovenske državne reprezentance. Peter Vilfan, another Eurobasket 2013 ambassador, former world champion and the first captain of the Slovenian national team. Dober večer. Jorge Garbajosa from Spain, 2006 world champion and 2009 European champion of the Spanish national team. Jorge Garbajosa, špansko reprezentanco, svetovni in evropski prvak. Hello, good evening. Alexander Volkov from Ukraine, 1988 Olympic champion and 1985 European champion with the team of the former Soviet Union. Alexander Volkov iz Ukrajine, nekdanji svetovni in olimpijski prvak reprezentance nekdanje Sovjetske zveze. Good evening. Radoslav Rašo Nesterović, nekdanji kapetan slovenske državne reprezentance, ambasador Eurobasketa, ter prvi slovenski košarkar, ki je osvojil naslova Eurolige in Lige NBA. Rašo Nesterović, former captain Slovenian national team, Euro 2013 ambassador, and the first Slovenian ever to win the Euroleague and the NBA title. And finally, Aljosha Žorga, another Eurobasket 2013 ambassador, 1970 world champion, še en ambasador Evropskega prvenstva 2013 in nekdanji svetovni prvak iz leta 1970. Dober večer tudi vam. Na odru pa se nam bo zdaj pridružil še gospod Richard Stokes, vodja oddelka za tekmovanje in sojenje pri FIBA Europe. And finally, invite on stage the head of competitions and referee department at FIBA Europe, Mr. Richard Stokes. Good evening.